Koosika. Mubaarak kama kaleessa isin boottan isin wajjin booyaa turesanii yoo isin gammadan isin waliin gammadaa turesanii fayyaan immootu qooda rabbiiti nasri si harkiseera. Rabbiin nama dhukkubsaa rabbiin namarraa fuudha. Namni biraa faamii kiyya rabbi. Miut godhadhu sabayaat. Nasri si ergeera hin guute bakkee. Okay. Faamilii homaa argaan jiru daqiiqaan na jalaa dhumuuf deema sekendii muraasatu hafe. Daqiiqaan xiqqeessite garuu በጣም አነሰ ደቂቃ አነሰ። አይ አብሽር ያ ሁለተኛ ዙር ይሰጣል። አብሽር አስሊኮ አብሽር ናኒ ታንክ ሶ ማች በትንንሽ ለምን ትሄዳላችሁ? ጥቆል ጉደዳ ዋን ጉዳ ከና ረብ ስሪት ያከኑ ፈያዱ መንቀም ረብ ስናምል ከሱ ረብ ፈያን ስን ሞኮሪኒ Qabeenya isin mokkorin ilmaan isin mokkorin ilmi isin mokkorin thank you so much Fasika hundi keessanu kuma dhibba sadi galcha amma kuma dhibba sadi mee maqaa kiyyaan kuma dhibba sadi galcha kuma diidama toofachu makiinaa diimtuu lama kuma dhibba sadi hin galchin naanni ko thank you so much thank you ulfaadhu galatoom kuma dhibba sadi galcha daqiiqaan na jalaa dhumaa jira dafa kennuun keessan hin oolu kenna. Osoo nu jirru gurbaan kun waan ittiin yaalamu dhabee nu biratti hin du'u waan ta'eef kennuun keessan hin oolu. Ganaa waan qabdan gurgurattan yoo kanaa olillee barbaachise. So gizeen haa yaalan nu bammiloono. Dirqama nuti namni tokko akka kufeetiin algaratti. Oh thank you so much. Thank you so much. Kuma 15 qofa ta'e Allah thank you so much. Kuma 300 qofa guuta. Thank you so much. Kuma 10 qofa ta'e. والغرغارا اونن منغرامي ماكينن لنچيو دبدني له درقما متلچ كومري بسدي ناغوتا دفا كومري بسدي ماكينه ديمتو تكارغنا يوكين دالتي كما تاوارا كاب تشباب او ماي جودنس give tiko thank you so much ربي سيعمل كيف ابو الدنيا اخرت ملكايا واي ادني في والدني يالله ربي سني فاتم ماكينه ديمتو تكقفا في كومني سدين ابو سنجرتو فين غوتيام Makina awwaara kaabtu tana lama yookiin sadi kuma dhibba sadi guutaa osoo daqiiqaan na jiraatu. 300,000 yimlaatoo. kuma dhibba sadi. Gift ላይ እንዲሰራልን 300,000 ይምላል። kuma dhibba sadi. Dirqama afaan isaanii kana afaan shayinii amma haasaan kana isinitti haasa'uu qaban. Sisaay kamaanaa ta'u afaan chaayinaa kanaan guuta. Maal taatan? Amma afaan shayinii haasaan kana isinitti haasa'uu qabu wallahi ishee guutaa eeguutu haani go'aanaa miti mubaarak irra gaqqabi jala gassik asiyaa bira dhayxee buna dhuudaa achumaan ana tuzeen erga abshir rakkoon hin jiru abshir dafa amma kuma torba qofa tofe argitanii miti wal gargaara maqaa mubaarak irra gaqqaba kuma naani buna si affeera jedhee si dhabeere biyya baqaa ta'etti akkatti rakkataa bira dhaabbattee qoonjo Tidak bebar arba'in anjir dua ramal tak. Wati kofe kuma dhibba sadi guutaa kam. Family kuma dhibba sadi guutaa. Isinitti dukkanaa'e ifaan bira hin jiru bar. Amma kuma dhibba sadi naan guuttani daqiiqaan dhumee bar irratti naa eebbisani. Eeywa xiqqoo hafe. Oolini waa xiqqoo tofe amma kuma dhibba sadi guutuuf. Xiqqoo tofe. Hundi keessan manigiraamii warri asirra jirtan kun onneerra manigiraamii koofiyaa mubaarak dheesu san koofiyaa daalatti onne manigiraamii makiinaa waraqaatu sana kenninaan kuma dhibba sadi guutan xiyyaara tofe amma akkanatti amma xiyyaara tofe helikooптari jechuun private faamii so much amma akkatti xiyyaara takka qofa tofe አዎ እያስኩኝ ነው xiyyaara takka qofa tofe amma akkatti nama kuma 15 hin teenne kuma dhibba sadi guutuuf kuma diidama argachuuf daqiiqaa shayyoo ta'e shee midhabar dhugaa rabbi sheennu 15,000 ሰው እዚህ ቁጭ ብለን 300 ሙላት 20 ሺህ ጊፍት እንትን ለማድረግ 5 ደቂቃ ቁጭ ካለ በጣም አሁን 4,000 ነው ቀረ። ታንክስ ሶ ማች ማቃነማ አመከነታ ነገር ኦብሳ መንግስቲ ረብ አላሁ አክበር ነረት ከነ ሱብሃንአላህ እኔ ነው ያደላ ማነረት ሚቲ ኦብሳ ጎ አችረ ገቀባ አኖማ ነምበር ባጅ አልহামዱሊላህ ከዘለ ባዘት ልዮ ጀረ ገራና ኛታ ቦዳ አረረት ከነ አችረ ገቀባ አማለ ቺንከና ቦዳ ዱፌራ ላዮን
namni amma seetan kun lamaan maqaa doktoraati leenca tokko tokko gadhiiftanii በጣም የቆየ ሰው ይሄንን ሙባ ቆይ አንበሳ ይመጣል። አሁን ደግሞ ፋሚሊ ዱፌ ወር ጉርጉዳ አሁን አንበሳ ሊመጣ ይችላል። namni lama gurgudda seen warri amma seentan abbootiin qabeenya lamaan from United States of America from Canada osoo leenca tokko tokko gafaa gootanii maqaa keessan isin dhawu natti tokkoffaa hiriyyaa bara dheeraa waree jooyin godhe afaan nagoge borcii baasuun olu lamana kana afaan nagoge yalla faamili kuma dhibba sadii dhaabanne bara osika kuma dhibba sadiif shantama malee jedhani kuma dhibba sadiif shantama malee thank you so much fami rabbi si amil kees aboo warri ilillirraa kaaftanii haga makiina awwaara kaabdoo itti kennitan waan isin yaaddanii miti ka isin yaadne rabbi isiniif haa ta'u wallahi rabbi fayyaan isin mokkorin rabbi qabeenyan isin mokkorin rabbi ilmoon isin mokkorin rabbi ilmin isin mokkorin rabbi waan ufi jaalatu isiniif haa kennu akkas jetti sheekonni yoo muudii kara ofiitti nama deebisuu feetu bara ustaad Aasiyaa fi Sherriyaa dhufan muudii gizee nama saalfataniitiin garana fuudhuu barbaadan rabbi waan ufi jaalatu si haa kennu torbaan lama boodeetiin dhufte shaada qabate rabbi sinaabil kees والله ربي سلامي وثقة أما وقت كي أرجعنا كما تبى سدي في القرآن قال توما الفادا دقيقة كي يدوم يرى مبارك موتو ميت رجلوان تي مباركون كجرمن يصير إتما أوفا لين تفكرنا كرنا ما قالوا بتأمي هذا الدنا بعدي الله أكبر مجاهد نتيكت إيارة قدي ذكون أبو ربك دنيا من قبل تتأكل رب سيعمل كذا مجا مالي جلاد مكان أجره رب سيعمل كذا فاسكان نقل جايتي مجا يوني دبي زون كنو قال جير صادق جرالات منصور دفجرة بر منصور دفجرة أفسا منجزتي thank you so much xiqqooman nuuf kuma dhibba sadii shantama gallaan carraan kiyyan dhumata obsaa kiyya rabbi si amil keessa aboo makiinaa mana kana keessa gadhiifte kaampaanii makiinaa rabbi sitti haa kennu nama rakkataa oromootti hinkaa jedhee qulfima itti kennu si haa gura aboo makiinaa keessa kaampaanii makiinaa rabbi sitti haa kennu thank you so much ulfaadhu galatoom another qurxummi Allah bakka kuni markaba kuni moo warshaa markaba rabbi sitti haa kennu akkaataa giiftii isin filattanii kennitaniin du'aa inni isinii godhama jechuudha namni amma qurxummii gadhiifte kun kabaara keessa deemee qurxummii guuru doonidha doonii miti warshaa markaba abbaa qabeenyaa markaba addunyaa kanaa ta'e rabbi si haa milkeessu thank you so much kuma dhibba sadiif shantama galuuf waa xiqqoon nuufe already kuma 30 qofaan nuufe kuma 30 qofaan nuufe jabaadha wal gargaara dafa ka family nan saalfachiisina ka ani ko nama isin jecha waggaa deemtu China tti barate bar doktorri akkata ta'ee isin kadhatuun qabu sila andi haftaan matto ene mulu sponsor ሆናለሁ መሆን አለበት ከተው ቀቡ አከስ ቱሬ በር አካታ አይፋጀ ክያት አንድ haftaan matto ዶክተር የኔ ሙሉ ስፖንሰር ሆናለሁ በቃ እርሶ እረፍቱ ሰዱ ማለት ነበረብኝ ዘቢባ ረቢ ሲሐምል ከት ምን ትፈልጋላችሁ ዘቢባ آدم يوانة ملكهم توا والله أنا بقول جمانا كنا كذا قديمته والله رب تسمتي وانا تيادم تأتياد السيفاتهم أما كواتي كون نوا فيبر كم أدي بافر قالوا فيبر إرجعني ربر والله كم أدي بافر سينا قال ميسا بكا سينا قال ميسا آدم يا رب سيعمل كيس أرات ما توشي كمولان كفال لقاتشو هداتشو ሻይ ቡና ማለት ትችላላችሁ የኔ ፋሚሊ ማለት ነው በአንዴ መገላገል ቶሎ በሉ 400 ሺህ እንሙላ ግፉ ገፋን እኮ አስሊ 400 ሺህ የምን ሻይ ቡና ነው 400 ሺህ ሻይ ቡና የለም እንዴ ፊታኒያስ 400 ሺህ ተገባማ ወር ፋሚሊ ግያ ካናዳ ያሉ የኔ ፋሚሊ ሁሉ አንቺ ቤት ይመጣሉ ሻይ ቡና ታፈራለሽ የኔ ችግር የለም ይወጪ ይችላል አብሽር አረ አብሽር ይሄ ነው ጥሩ ሀሳብ እንግዲህ 400 ሺህ ከሆነ እኛም ዘና እንበል ቀጥል ቶሎባሉ ፋሚሊ ወልገርጋራ ካዳበ መንሱር እየጻፈ ነው ከስር ገልቻ መንሱርስ ከተቡጅራ
ቀይረው ታራፋ ጅሩ ኩነኑ ንረ ዋና መተውረ መንሱር ቢገባ ጥሩ ነው። ረብ ሲያምልከት ዋና ትምልኮ አቦቲ ቀበና ጉርጉዳ ምናምን በስልክ በውስጥ መስመር አዋራቸው ችግር የለም። ሙቤና ተልከው ጊፍት ወደሱ እንዲገባ እሺ ታምጣም ጎዳ ጋይስ አማ በርኑት ኩመሪ ባፉርጉቱ ካነ ፋሚሊ ወልገርጋራ መንሱር ከተቢ መንሱር ጽፎ ነበረ ወደ ላይ ሄደ። ወንድ ከዘን እኔ እዚህ ጋር ሰዎችን እንትን ልበል ወይስ ላስገባ? ስንት ስራ እችላለሁ። በእናትህ ቢዚ ሆንኩት እኮ አስሊ እኔ አስገባለሁ። አንተ አውራ ወንድሜ። እሺ ኦኬ ፋሚሊ ለመመቀን ነው ፈም ገሩ ሞላሪ ነጥቶርታኒ ባርጋላቶ ወላሂ አኔ አባ ግዲ አሁን ዝም ብለህ አንድ ቀዩ መኪና ብትለቅ አይሻልም ወይ? እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ከምትጻፍ ከአንድ ባለ ሀብት ይሄ ቁጥር ይጠበቃል። ፋሚኮ መንግስት ረብ ሲያመልከት ሃንዬ ሙባረክ ይረገቀብ ረብ ሲያመልከት ሁንድ ከዘኑ ወሪ ኢልል ራከንተኒ ዋን ፌተን ከንተኝቹ አናምት አፍኩኖ ጉዳ ሱራ ሙባረክ ረት ገቀባ ዋን ደንደተን ከና ኩመሪ ባፍርጉነ በቆና ፍራናይቺ ወላ አፋን ነገው ገረ ሰኑ ኡጉሪ ፈጎ ዱፋል ጀባዳ ጋይስ ሜቃኑ አፍ ኦን ለኩም አፍርተማ ቆፋን ነው አፍ ኩባ አፍርተማ ነው አፍ አካት ኩባ አፍርተማ ነው አፍ ደፋ ወሪ ኦን ከዛ ቀብደን ዲበሻን ከኑ ደንደተን መኪና ዳላት ከኑ ደንደተን ቁርጡም ከኑ ደንደተን መኪና ዲምቱ ከኑ ደንደተን ለጭማ አርጋምናን ሱብሃንአላህ ኢትናም ጀባዳ ያላ ፋሚሊ ታይና ካርካን ታይና ኢልሊዮ ከነተን ለኮፊ ደበላደም ያካስ ለኮፊ ደበላደም አርግተኒ ኦቶቲ ዋን ጉዳን ከኒ ለኮፊ ይጂራም ሰጋሊ ከና ይጂራ ሁንድ ከዘን ኩኑ አርግተኒ ጂጂራማ ደ መንሱር ሲኤርጌት እንጀራ ኻሲ ዜሮ ጂጂራ ታንክ ሶ ማች ለምን ያመኩማ ከነተሱም ከኦነ ከነት ወልፋ ገለቶም ረብ ሲያመልከት ታንክ ሶ ማች ለመናከና ፍላውሪ ራጀል ቀባ ኦኔ ራጀል ቀባ ዋን ቀብደኑን ካልኩሌት ናጎዲ ኩመሸን ተሚ ሰገለ ረጅራ በቃ ኩሞ መጃተማ 59 ላይ ነው ያለው። ከ59 ጀምሮ ያለው ጊፍ ይቆጠርልኛል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሙባረክ ያድርጉ። ሲሞላ ብቻ ነው የምወጣው። ለምን ታፈኛል ሞቱ ዮጉት ቆፈምባ ደቂቃ ቆፈና ከና ደቂቃ ተው ወካላም ጀዛከላህ ገለቶ ሪከርድ እንጎዳጅራ ሴናዳ ሪከርድ እያረኩ ነው ለታሪክ ቢሻኒት እንደብኒ ኮታ ይለማ ወጡ ታይ ካጋፈቴ ሚታይ ኢላሂ ኢላላህ ሙቤ ሞዴሬተር አተጋኖ ሊድ አርግልኝ አንድ ደቂቃ ሙቤ ሊድ አርገው ሙቤ ሊድ አርገው እሺ ያ ጀማ ማሻአላህ ሼክ ሪያድ እሺ ይቀጥላሉ በሉ አብሽራ እኔ እንግዲህ አሁን 11300 ሰው ይታየኛል። ቅድም ሪቺ እንዳለው ገና 20 እንምላስ 20 እንዲሞላ ደግሞ እዚህ ያለን ሰዎች በትንሹ ለ50 ሰው ሼር እናርግ። እዚህ ያለን ሰዎች ኢቭን እንኳን ለ10 ሰው ሼር ብናረግ 20 እንሞላለን። 20 ነው ኢንሻአላህ ይመጣል ሰው ብለን የምናስበው። ስለዚህ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁም በተቻለ መጠን ሼር ያረግን በውስጥ ሼር አድርጉላችሁ። ለምን በእስልምና ምን ይላል? አዳሉ አለል ኸይሪ ከፋዓሊ ነው። አንድ መልካም ነገር ያስተላለፈ ያን ልክ ያን አጅር ለሱ ያገኛል። ያው ማለሽ ነው ኡስታዞች ያሉ የምናገሬ አፎ በሉኝ፣ ግን ሼር እየተደረገ አይደለም። በጣም ሼር ይቀናናል። አሁን ሞር ትኩረት ማድረግ ያለብን ሼሩ ላይ ነው። በደንብ በተቻለ መጠን ለማህበረሰቡ ሼር እናርግ። ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ እንጀምራለን። መሐመድ ብትመጣ ይሻላል። ውሃ በጠፋበት ጊዜ ውሃ ባተባከን ይሻላል። መሐመድ አላህ እንግዲህ ንያህን ያውቀዋልና አላህ ንያህን ይስጥህ። ግን ውሃውን ባተበክነው ደግሞ ውሃ ደግሞ ኢስራፍ ነው። ኢነላህ ላ ይሂቡል ኢስራፍ። ሼክ ሪያድ ንገሩት ኢንሻአላህ። እርሱ መሐመድ ና ሼክ ሪያድ ንገሩት በኦሮምኛ። ትክክል እነመል ሙበዚሪና ቢማ ኢኽዋነ ሸያጢን በሚለው ይዘን 10,000 ኮይን ወርዷል። የተሰጠኝ ደቂቃ ኮምኒኩ ደምቦየራ አረ እንደው ከዚህ በፊት ማለት ነው የተቀየማችሁ ዛሬ እንደው ይቅር በሉኝ። በቃ ወንድሜን እርዱት ፕሊዝ።
እኔንም አስደስቶኝ ታሪክ ስሩ። ከእናንተ የምፈልገው ጊፍት ብቻ ነው። የሙባሪክን ፕሮፋይል እየነካችሁ ከፍላወር ጀምሮ ነሞኒ ሃንቀዳ ይቆ ጀግና ሙቤ አንበሳ ደገመ ማሻአላህ ሀቢቢ ሙቤ አቦ ሼክ ሪያድ ዱዓይና ጎራፊ ሙቤ ሙጫሚ ልጭት ለንጨ ለመፋደር በታ ላ ኢላሃ ኢላላህ አቦ ረቢ በረካሲ ሃጎሩ ረቢ በረካሲ ሃጎሩ ኒጋ ባባኪ ኒጋ ቢስሚላህ ረቢ በረካሲ ሃጎሩ ዱንያ ኢሳከ ረቢ በረካሲ ሃካው ይስመቱ ሙባረክ መካ ኢራናፍነ አባ ምስኪናት ሐቂቃ ዱገመለ ቲክቶክ ኢረቲ እስላም ከደሙ ነመነመ በርሲሴ ኒዳን ዳመጀለት አከዳን ዳሙ ታሲሴ ረቢ ጀዛ ኢሳ ሃዲብ ዱንያ ኢሳከ ረቢ በረካ ሃካው ዑምሪ ኢሳከ ረቢ በረካ ኢሳ ሃካው ቢስሚላህ ረቢ ሉከ ራፉዳቴ ረቢ ሰረክሲን ቢስሚላህ ቢኢዘቲሂ ወጀላሊ ረቢ ሰረክሲን ربي سركسين أباكي يا ربي سركسين ربي يوم يوسف سركسين مرادك يا ربي سيها جو وندك سنو ربي سنعمل كيسو بارك الله فيكم هذا ويا الداتي وياتنا كيست نمني كا جيف تيران دندة تو جيف تيران نفاد والرجال كان مبين ميديان أما كرورة سنيباسا وان قبضن أسر بريسا دعائي سنيقودتني أكاونتي فرتني أتشبودا إن شاء الله هنتي كينا ريف مامين أن بشان سينجري غنان هندو متى كينا فرني وان هاسو قمنا وان تيف إن شاء الله غرست أكاديم نسنينجرا اتدي بموبي ستيج ملش اللي هالون እሺ ያው አሁን ኦልሞስት ማሻአላ አንድ ሰዓት ሆኖናል። እንግዲህ ያው ፕሮግራማችን ከጀመረ ዱዓም ተደርገናል። ሁሉም እየገባ የራሱን ሐሳብና አስተያየት እየሰጠ ነው። ሁለት ደቂቃ ነው የሚቀረኝ ባካችሁ። 13000 ቻሌንጅ ነው የምንሰራው። ቻሌንጅ ወጀና ያ ኢልመነ ማቆም ነገር ወጀን እሺ ኦኬ። በጣም በርካታ ሰዎች ኢድሪስ ይግባ እያሉ ነው። መሐመድ ኢንሻአላህ እናስገባለን። ፍራኦል ኢትቻን ጥሩልኝ፣ የሙቤ ጓደኛ ፍራኦል ኢትቻን ጥሩልኝ። እንደመጣ አሳውቁኝ። በጣም ሁላችሁ ከልብ ይጀምራሉ። ሁላችሁም ልብ ያላችሁ ሰዎች ቻሌንጅ ጀምሩ። ልብ አብረን እንሰራለን።